Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes avec Uwamahoro Donat dans notre émission Apprenons le Kinyarwanda. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un dialogue entre un serveur et des clients au restaurant. C'est la leçon numéro 4 au restaurant. Muri restaurant. Voyons quelques expressions. Kugera muri restaurant. Kugera muri restaurant. Arriver au restaurant. Gusaba ibyo kurya. Gusaba ibyo kurya. Passer une commande. Kwishyura fagitire. Kwishyura fagitire. Payer l'addition. Dore ikiganiro hagati y'umuseriveri n'abakiriya babiri. Dore ikiganiro hagati y'umuseriveri n'abakiriya babiri. Voici le dialogue entre un serveur et deux clients. Umuseriveri, mwaramutse? Chaka meza y'abantu babiri. Mwaramutse? Chaka meza y'abantu babiri. Serveur, bonjour. Une table pour deux personnes. Umukiriya, yego, turi babiri. Mufite aho kwicara hatanywerwa itabi? Yego, turi babiri. Mufite aho kwicara hatanywerwa itabi? Client, oui, nous sommes deux. Vous avez un espace non fumeur? Umuseriveri, yego, mwahitamo hagati y'aya meza cyangwa ariya ari hafi y'idirishya. Yego, mwahitamo hagati y'aya meza cyangwa ariya ari hafi y'idirishya. Serveur, vous préférez cette table ou celle-là près de la fenêtre? Umukiriya, duhisemo aya. Umukiriya, duhisemo aya. Client, plutôt celle-ci. Umuseriveri, ni byiza cyane mwakwicara dore urutonde rw'ibyo dufite. Umuseriveri, ni byiza cyane mwakwicara dore urutonde rw'ibyo dufite. Serveur, très bien, installez-vous, voici le menu. Umuseriveri, mwahisemo mwifuza gufatisha iki cyo kunywa? Umuseriveri, mwahisemo mwifuza gufatisha iki cyo kunywa? Serveur, vous avez choisi. Désirez-vous prendre un apéritif? Umukiriya, yego twifuza uturahure tubiri. Umukiriya, yego twifuza uturahure tubiri. Client, oui, on voudrait 2 kills s'il vous plaît. Umuseriveri, kubyo kurya by'umunsi tubaha iki? Umuseriveri, kubyo kurya by'umunsi tubaha iki? Serveur, umukiriya, ndafata umuceri, ifiriti, inyama y'inkoko n'agasosi. Umukiriya, ndafata umuceri, ifiriti, inyama y'inkoko n'agasosi. Client, je prendrai le riz, les frites, la viande de poulet et une sauce. Umukiriya, nge ndafata imyumbati itogosheje hamwe n'ibishyimbo. Umukiriya, nge ndafata imyumbati itogosheje hamwe n'ibishyimbo. Client 2, moi je prendrai les manioc bouillis au haricot. Umuseriveri, tubaye na divayi muherekereshe ibyo kurya? Umuseriveri, tubaye na divayi muherekereshe ibyo kurya? Serveur, voulez-vous un peu de vin pour accompagner le repas? Umukiriya, ufite igitekerezo cyiza, wowe uduhitiyemo iki? Umukiriya, ufite igitekerezo cyiza, wowe uduhitiyemo iki? Client, bonne idée. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Umuseriveri, je nabahitiramo urwagwa rw'ibitoki by'iwacu i Rwanda. Umuseriveri, je nabahitiramo urwagwa rw'ibitoki by'iwacu i Rwanda. Serveur, je vous conseille le vin de banane de chez nous au Rwanda. Umukiriya, ndabishimye, ndafata kimwe cya kabiri cy'icupa ry'urwagwa. Umukiriya, ndabishimye, ndafata kimwe cya kabiri cy'icupa ry'urwagwa. Client 1, d'accord, alors je prendrai une demi-bouteille du vin de banane. Umukiriya, nge ndafata amazi yahuye. Umukiriya, nge ndafata amazi yahuye. Client 2, moi je prendrai eau minérale d'eau bouillée. Umuseriveri, murakoze nabyanditse. Umuseriveri, murakoze nabyanditse. Serveur, merci, c'est bien noté. Exercice maintenant, imyitozo. Mwinezeze musubiza ibibazo bikurikira. Urahitamo igisubizo gikwiye. Mwinezeze musubiza ibibazo bikurikira.
urahitamo igisubizo gikwiye. Amusez-vous à répondre les questions suivantes. Vous allez choisir la meilleure réponse. Question numéro 1, ikibazo cya mbere. Ni abakiriya bangahe baje gushaka ibyo kurya muri iki kiganiro? Ni abakiriya bangahe baje gushaka ibyo kurya muri iki kiganiro? Combien de clients venant consommer au repas du jour dans cette conversation? A. Abakiriya batandatu. Abakiriya batandatu. 6 clients. B. Abakiriya batatu. Abakiriya batatu. 3 clients. C. Abakiriya babiri. Abakiriya babiri. 2 clients. D. Abakiriya batanu. Abakiriya batanu. 5 clients. Question numéro 2. Ese abo bakiriya banywa itabi? Question numéro 2. Ese abo bakiriya banywa itabi? Les consommateurs sont-ils fumeurs? A. Yego bararinywa. A. Yego bararinywa. Oui, ils sont des fumeurs. Ba. Byashoboka. Ba. Byashoboka. Peut-être. Cha. Ntawamenya. Cha. Ntawamenya. On ne le sait pas. D. Ntaryo banywa. Da. Ntaryo banywa. Des non-fumeurs. Question numéro 3. Niki basabye umuseriveri mbere yo gufata ifunguro? Niki basabye umuseriveri mbere yo gufata ifunguro? Quel apéritif demande-t-il au serveur en entrée avant les aliments? Quel apéritif demande-t-il au serveur en entrée avant les aliments? A. Imbuto ebyiri. A. Imbuto ebyiri. Des fruits. Ba. Uturahuri tubiri. Ba. Uturahuri tubiri. Des kills. Cha. Imineke ibiri. Cha. Imineke ibiri. Des mûres. D. Isukari ebyiri. Da. Isukari ebyiri. Des sucres. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir. Murabeho.